umusore ari hano ari guhigwa yahise agira gutya asoma umukobwa w'abandi bataziranye ni ubwa mbere bahuye umuhiga aratamba ari kwijijisha ngo batamubona reka turore yabanje areba basanga agiye kwiruka umukobwa nawe yaramufashe cyaragarutse kimuhiga reka turore Samba wumve Naona bahati sija kukamata ufite amahirwe kuba ntagufashe sha na ningekushika iyo ngufata kumbe bamuri inyuma ntarababona mandambwe aramutuka nababwira ngo nize neza kino giswahili se ndi gukirota Madam asante sana. Madam urakoze cyane. Namusame kwa kichotokea. Ngusabye imbabazi kuyibaye kuba ngusomye rwose. Asante nawe. Nawe urakoze. Asante ya nini? Koze iki madam uri gushimira iki? Yani wezi amini. Ndakubwiza ukuri sindabyizera. Tangu nzaliwe sija kupiga busu la hisia kama unipiga wewe. Nta muntu wari wankorera umuti nk'uko nkoreye urarenze ibaze ko naketse ko ashobora kuba ari wowe Deni bavuga. Nichanganya akili yangu. Ndakubwiza ukuri wamaze kungira umusazi. Ninatamani hata unipige tena busu lingine. Ndifuza ko wakongera kunsoma nzabwira inshuti zanyu nkuru ko nahuye na William Deni. Ili kila siku nikuote. Ndimi twarazize ibi si ibintu urota ngo ubyuke ukore ibi bisaba amashuri Arsene ukuntu ari idage urebe bwa mbere yamusomye hamana bamusabye indi kisa ariruka ati ndashaka ngo umire iruhande rwawe akaririmbo gati bino nimbikora ntiwongere kumpamagara atese wansubizaga ki nkubwiye ko ngukeneye ese nawe wambwira ko unkeneye